Tangsula MLA Cup Knockout Football Tournament Final Match Thingsakha Katasara SB School Playground no Paithago Champion Ngnai Rongni Yago Yafarsakha 50,000 cash rangti trophy. Asal football tournament no manjaka di sini CEM Ronald Deborma Montreal Bishopito Deborma MDC Sitten Deborma MDC Soros Deborma no Kobe te kebana dong rok abai kana asal klaijamone MLA Cup Knockout Football Tournament ti koksan ni thangai Montreal Bishopito Deborma shaka chini shikla rokni khawo thungmung rok no tebo shakangai tlangani bagai abobai hasini shikle rok femuni mani kani ni haksalai tangnai asal purba shimna bishini kaini borni bishingo Kaisa henke champion ka te kaisa henke runner up angka champion te runner up strong no Yafarsakha trophy MLA Cup knockout tournament paijak chini Katasara rungno noklawo July mas ni 20 tarik ni sini match changmani chini Simna constituency o paijak joto bisini team ojagabo jeng rilaikha kaham krengkhaino tini final match paikha naharmung kaisano chini diprasa jara sikla tongnai rokno rungo tebo bokha habrinani bagai o jago without hire kuno hire na yawi joto bisini no chini jara mumbai ekeba football interested chini cherai rok busuk bang obo jeng tini chaito binai lemani tongo simno belai kino football ni protibha ngai jeng nukha tini o jago chini purbo simna bisini duita team tini o jaga kaisa team runners kaisa team champion kha naharmung amo teishan rok ma sapiro je chini diprasarok jara kamio tongnai rok bahaike thungrungni haparo tebo interest kha hapnani amono chini naharmung aboni bagai jeng bini ojago chini borom nang CM phaiso bajak uilan dinio botongo tini botongo bono belaikeno hambai mario chini MDC sarobindro botongo te chini te khorongni MDC oro phaiso bajak belaikeno energetic chini takuk Suros bai jite nombo hambai mario te chini jara oro phaiso bajak chini subjonal chairman chini bai sibandu te chini adar songo jotono hambai te chini khela committee te asir sal ruma romai borok je samung khai tongmani sal brum o jagao nangui tongmani borok belaikeno hambai mario te o jagao chini sangbadik bondhu romno hambai mario te proshashan mo belaikeno hambai chini o match jeng hainai bisirago te bana tokai hainani bagi jeng obosoi chaitoknai gai tinini o final match je champion ngai rokno congratulation te runners up ngai rokno congratulation karon asik kobangma team pray 21 টা team ni bishogo borok 2টা team tini o jago runners bai champion ka champion rokno jeng prize money hisabe 1 lakh te runners up rokno 50,000 obahaike jeng rija sar runel gormano chini Colombia Jackson Risa Roy yasakai obri aglo MLA Cup Football Tournament Shimnani Shimi Boyarni Koktum chini Khorang